de de no ya hagi he ado ko de nebzad ya da halyan hit nanigi ko anil so in hishika ado ko lesson 6 Navajo II ka ediki tadil nilk ati intermediate ani tlanigi intermediate early intermediate ado inita di Navajo II do lesla chila kasi dole chi atau lahir kelihatan di doles. Ado video clip dat doles te lahat doles. Tigo ena. Nan sa doles tika del ne si doles. Isi makat doles. Kasi la di bitaw di ask the teach learn something today. A little different than in Navajo 1. It's got a little. We'll have to know the sounds of the consonant, the sounds of the vowels when we come to bring it together. So, zatla, zatla, doza an, a hiti nelgo, a hiti nelgo, dehot ela, a hiti nelgo, het aditza, zatla doza an, a hiti nelgo, ado kreditza doles, ditza ka. So, that is so. B, do, a hiti nelgo, het aditza. B, do, a hiti nelgo, be, ditza, be, ditza. Da, what is in the ado ana connect ya degot oya aya ditza na lo jisi he di kai de so you ka be be hausen akoko kojugo za hagi sa z do o hidi nelgo hida ditza z do o hidi nelgo zo ditza zo ditza shilaya edole ado stop minada dil arige to ena nahale hot ena chihon ditza didigi mia ako didigi za hagi hagi do hiti nelgo hida ditza do hiti nelgo ditza da nala dilni ado sto kwenando le dia alchishe chikuna do oyo aya ditza nalo kada desso isla dala bakha akoko kwe di ch ya ch chong chong ada ditza ya akoko di addition is go sh zat agi sago sh do is on a hiti nelgo hida ditza sh do a hiti nelgo shong ditza machine tashin da dilni alo tido obe hedi kauben kilo de shi didi is ditza ge ba den ole koshi dinna shi la titel